Please forget the two adults or birthday girls in the suffering room. Wow. Time, Carlos, Thomas. Happy birthday. Meraki and God bless. 1, 2, 3. Malolele. When I was asked to come and share a word, at Mary's 21st, I was both excited and I had some sense of trepidation and fear. I'll explain the excitement. The excitement was mainly due to the fact that I enjoy parties, I enjoy celebrating life, and I enjoy having a good time. Is there anybody else here that enjoys having a good time? I was fearful. I was asking myself, Mary, because in my books, you're one of the most focused young women that I know. You are one of the women that I know that has such drive and passion to life at a very tender and early age. And so I had this problem. What do you say to a young woman that is leading such a dynamic life already? Where do you go? Where do you go for inspiration when the person you'll be talking about is already an inspiration to many? So the problem that I had was a good problem. Would you agree with me? It's a good problem when you are asked to speak at a 21st birthday and the young woman that you're speaking to or speaking about is one such as Mary Lucky Koloke. If you are in agreement with me, can you join me in a round of applause and let's just applaud this young lady. In the few interactions I have had with you, you have demonstrated the ability to ask questions and seek for guidance. And I really appreciated that. I've got first-hand knowledge and experience of you visiting with my wife, visiting with our family, and I'm pretty sure many other families, and interacting and just sharpening yourself and the ideals that you have in your life. Before I go any further, I want to acknowledge, and I want to take a minute to acknowledge my Toko Sioni. And I also want to acknowledge my sister Leba. I didn't get the word for sister in. What's the word for sister? Tokoua. Tofofine Leba. I need to pause and just acknowledge them as a parent myself. I know the effort that is involved in raising such wonderful, well-grounded children. So let me pause for a minute and ask you all to join me as we once again applaud my Toko and Tofofine. Let's give them a round of applause.
Joe, Catherine, Stella, Constantine, and Kane. I would be amiss if I didn't mention your names, because I truly believe that for Mary to be the woman that she is now, there's a contribution that you guys, there's a role that you guys have played as well. We might not exactly applaud you tonight, maybe your night will come. But I want to appreciate all that you have done in putting effort to just influencing the dynamics that are at play. Ladies and gentlemen, let it be known to you all that a family is our first contact we have with the world. It is within the family context where our lens is fashioned as to how we will perceive the world. I am grateful for such a family as the Kologis. That said, I would like to underscore this one fact. Given the opportunity, I believe that Mary would find so many areas that her family has been influential in her life. Suffice it to say, remain teachable. You have already demonstrated the ability to be teachable. And my challenge to you this evening is for you to remain teachable. One of the lessons that has come to our attention, one of the lessons that I'd like to share with you, Mary, on this your special day, comes from the account of the Nokia story. It so happens that maybe I should ask it this way. Raise your hand if you ever owned a Nokia phone in your life. Raise your hand. All right. Raise your hand if you still use a Nokia phone. Can I see a hand? Maybe one or two. Maybe. Okay. And the story goes that the CEO of Nokia one day found himself in tears, his face buried in his hand, and it said he made these remarks: "We didn't do anything wrong. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Nokia lost their edge. They lost the competition." And I challenge you this evening, Mary Lucky Kolode, you already have the edge. Remain teachable. Learn from your peers. Learn from those that have gone ahead of you. And you are doing that already. You see my difficulty. You are doing that already. Nokia lost the battle. They had their guard down. They missed out on learning. They missed out on changing. And then they lost all the opportunity they had to make it big. Not only did they miss the opportunity to earn big money, they lost their chance of survival. It's a sad story, sad scenario of one that had a head start but lost it all. I know I speak to a young lady that's full of determination to accomplish great things. And so the first point that I'll share with you as I challenge you this evening, remain teachable. Keep learning. I mean, you've already accomplished so much. It turns out that this adulting business, you are doing it so well already. Let's give Mary another round of applause, please. I've been reliably informed. At the tender age of 21, she is already a homeowner. What do you think about that? I mean, I know many others that are 41, 51, 61 that are not yet homeowners. But at the tender age of 21,
she has accomplished what other people pace themselves and want to accomplish it later on in life. The second point that I'll share with you, Mary, is persevere. Keep persevering. You know, we get the account of Jacob. Jacob worked for Rachel for 7 years. First 7 years, he wakes up and it's Leah and not Rachel. What do you do when you wake up to a Leah kind of situation? Something that you hadn't bargained for, something that you hadn't planned for. Jacob wakes up, he has worked for 7 years, he doesn't get what he wants. Guess what? He rolls up his sleeves, because my Bible tells me that he loved Rachel. He rolls up his sleeves and he goes to work and he works another 7 years. And so my challenge is keep on keeping on. Keep persevering. When you reach certain goals or things don't work the way you had planned, don't give up. When you wake up to a Leah kind of situation, don't give up. Keep persevering, because you will surely reach your goal if you keep on keeping on. The next point that I'll share with you, Mary, is keep your eye on the prize. Hebrews 12 verse 1 to 3 reminds you this evening, reminds you to keep focused on Christ, the one who can give you victory. The next point, as I quickly draw to a conclusion, I challenge you to keep being the planner that you are. And the Bible is big on planning. Jeremiah 29 and verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. If anybody here likes that for Mary, can I hear you say amen? Amen. God's got big plans for you, and he has already demonstrated that. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plan. I'd like to leave you with this last verse before we get into the prayer. I'd like to share with you this last verse. Psalm 20 and verse 4. May he, the God of heaven, may he, the ultimate dream giver, may he, the sustainer of all life, may he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. One more time, ladies and gentlemen, if this is your desire for the God of heaven to bless Mary, can I hear you say amen? Amen. We're going to pause now and we're going to have a prayer. I'm going to consult with my elders and just get detail as to how this is going to be done. God bless you all. But for the purpose of this prayer, can I just invite Mary's siblings to come and join us as we pray? All right, can I ask you just to adopt a minute of reverence as the family and I will join in prayer as we present Mary, not only for tonight, but for the rest of our life before God. Because I'm happy and proud to announce that their family is one that calls on the name of God and believes in Jesus. Let us bow our heads and I will pray. Heavenly Father, we come before you this evening in the coolness of this night.
We have here another of your daughters. You have been with her all these years. And now today, Lord, she reaches another milestone, her 21st birthday. And Lord, it is with great joy that we present her before your love and your care. You know the desires of her heart, Lord. And we're so grateful that you are the ultimate dream giver. We're so grateful, oh God, that you are the dream sustainer. And with you, Lord, all things are possible. Even when it seems there's no way of success or making it in this world, you, oh Lord, are the originator of all things successful. And so even as we pray, Lord, do not doubt that you are able. You are able to bless Mary to the uttermost. And so this evening I say to you, Mary Lucky Koloki, the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you. The Lord cause his grace to be sufficient for you, now and forevermore. In Jesus' name, amen. Amen. Malo. Thank you. And what I my kaki katasman. Video pastor Leslie. Kalau kita kau lepas dah waktu, kau itu pilih melawan yang kau tapi kau tahu punya sahabat. Jika mana itu kita tahu pada pilih program yang mai kerja kita tahu kalau mahu ya sekolah, kuang nama ini kau ni kerja, kita pagi. Tulai yang mereka, bukan aku terbaru lagi. Pulau Bengkok, Malaysia, pun masih berada di Indonesia. Kita pergi bertuang mas-mas. Kita pergi anak hobi. Kita pergi buat pergi kahor. Kita berluang buat apa tak boleh. Kita pergi kau lain kau tu apa ye. Kota buat tu ke pahu, kota bukan orang family, family orang apa, ke family orang baru. Jadi kita kota pakai kita ada PFK orang ini mau lelaki koloknya malu usia untuk tahu dah. Kita hari kita sama malu kain, kain family kita habis itu ngomong kain. Kamu siapa main PFK koi, malu koi. Kita harus kamar PFK itu aku leluru, depo apa yang hon. Kau fia kau tu apa? Muak kau off ada tak ada kau buat. Kau siap kau ni. Kau kau tak apa tu apa ini kau supervise. Kau mau, kau kau no the family kau ke? Kau boleh di kau ni. Kau dia halo fia. Kau kan ni tu no kau kita kau 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 orang ada tu motor. Kau kami betul apa mahen, kau falah itu motor berbeza dia kita buat. Begini, saya ni rumah yang tetap tandai dia berbeza. Kita ini proklama aku mai kita ini buat yang mau buat di berbeza. Informasi berbeza kalau mau demo. Jelawa mai buat tim yang madua
na whai ana katogia, o le whake atu e kawa kai ni i whanonga. O ko whakawhetai. Whakawhetai. Pea te toi whakawhetai. Ki hoku otua. I he ofa tō matakakano. Ko ne whai. O tāpaki aki ki maua. Ai ofe whine koe ni. Ko Mary Lucky Koloki. Koe tōnga o e ki hauhake ai whaeni. Ko uhi. Koe o wau o e ki. Tawara aki hono kumi o e ki. Ke whaki, ke whakatawatai nai aki a e tau whanau. Ki ha nau whini. E kona wau nai ki ha tau. O pehe kona whakapoto. Ke nau whai pe ha nau ngahi whini. Pea te nau to o pe. Kai toi whakafoki mai pe. Ke hoko atu a hono tau hi. Koe a honi. O kuma whetongi ai ki. O ma whetongi a kia ai tohi tapu. Ke oa na toi whakawawai e hatoi mea i he mamani ko e ni. Ai wholofola ai otua. Pea i he a honi. O kua whakataha ai ki ini. Pea mono toi momoi peo e ofe fineni ki he otua. Ko ki maua ia koe tauhi koloa ata atape. Ko whaki mai. Ko hiko ngahi sipi mata lelei ko whaki eki. Ko ai te utuange le mai ki hoku hoa. Ke tangata eka Mary Lucky. Ke ne whakahoko atu ai o wau ko ia. My dear families and friends, my husband and I are greatly honored to present our daughter's 21st birthday key. Not in the traditional way of presenting a key, but in the way our Lord has taught us. With no further ado, I would like to hand over the program to my husband. O whawhetai ki he tamai o ki he mani. Ko e whangangi o ne o whakira ki tau do, ki mokui, o tau siai e aho whakaroa koe. Aho ko ki poaki mei lani, ke aumi hono lao mali e, ke whai aki, o tau tataki. Koi ai, o kinea ka hokoloto e o tua, i ho tau i hao haoa, i hoku o whewhineni. Kahi e Mary Lucky Koloke. Ko koe, ko fuafua a hoku mana waha. O kau fia. Me au pore, e ua whao sisu kalaisi. Ke whangi atu, a māstaki, he mea koko ape. Ko i ki he mo ui. Ko i ki he lelei. Ko i ki he kākua ki whakalangi. Kia mo i ki he lelei Filipe. Mary Lucky. Ko i ki e ki mo i tai ngata. Ko whakia maau i he ahoni. Ke langa i ho mo ui ka pasa ki ho whanonga anga mo ke whalala ki ai i ngai ako toa. Mary Lucky, o ko whaki atu ki a te koe, ati ho gloto kotoa, kai pehe ki ho whae, ai kini, ke to oia, o ho pūle tua, ki whanonga. O ku ke whanonga ia i he maamani. Ko ke whaka whewhinu, ko ke whaka whie mālia i ki maua, ka pehe ki he whaamiring, kai o maa ai ngahi mahen ko toa pe. Ia honi Mary Lucky, ko roto ke to ai ki.
Le whakatauangi, te ke loto fia. Ke tō, ai tohi, ke tau, mo ke lau, mo ke ak, mo ke whai a nai tūtu uni, o ki he tohi koe. Pea e tonu lewa ai, a hau whanonga, o whai i he mama koe ni. I love you, mai. Pila e toi. God bless you. And keep you always. Koe opalahi ai o tua o ku whai ma aku. Pea o kua whakapoki o toa ai lelei ko toa o ku aho ki a te ia. Dad, a ko whakawawa lahi au pito ki a te koe. Me he aho aku ilo ai mo mahino i ai mo olea te eko keisi se I na aku o mo I koe tamai o palahi koe ki a te au I he ahoni o kua o whakama mo oni I ai ho o whamo oni mo mati a te au aku ho fuate mai ai master ki oe ngahi ki a te au o kua o tani loto honga ia moe whakawhetai ai ki ka koe wholofola aho tau o tua. Dad, te upuke mao ai pe ai ki ni mo tauhi ke hoko o hoku malui I he mo ui. Kai pehe ki I tā lipi. O kua o whalahi ki a te koe Dad. E mo e kukore whakamole ki a te koe o haapu whanga I ulu nganga ne I kai ki ke whia ai mo man. Whakamole I au o whalahi atu ki a mo malo. Malo pito. Kalau ada pemia yang matua, kalau ke te tawa dai na te ko. Ke pena mai mo ni ka ko te programa. Lalo, tau ke profita e ki he o tua mas mafi, ko ina me lava ki fata hai mai tanto I he lot whakawhetai. Yo no ausia e Mary Lucky koloke, ahano maka mai le ta ua taha. Ko kol whamole a pe kai tuku mai koe ki whainga maari e koe ni, kia te ki mautolu whamawhae ke whai ata ki whatongia koe ni, koe konga peo e whakalangi oi otua, mo ne tau I ofa, o whai mai ka nanga koe ni. Koe te whahau atu pe ai tukunga keke koe ni, koe keke umuaki, tumuaki oi keke, koe keke ia e tahi ne whai aho, a Mary Lucky koloke. Koe keke hono ua, koe keke ia ai mehitanga o Mary Lucky o hine la atu. Pea mo I keke katoa koe ni o nau I e whunga te pile. Koe keke hono tolu, koe keke ia tangata e whai whekau. Pea koe keke hono wha, koe keke ia aki mo tolu, kau whakaafi. Whakamole atu pe koe ngahi whangati lai lo akau
Magila kita aki na teu mai he fide matua masiva ko ki mautonu le osfai ka atoa ai nau ko ia I po tua pulelulu ko ia ai fatomia si kondo mau fai atu falang o tua I o falahi a feita lala noa ko de fai ta mo ka na ko ini o fa fo mai I o matua ko ini tua fai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Melody. Happy birthday to you. Long life to you. Happy long life to you. Long life, dear Mary Maggie. Happy long life to you. Hooray! 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 You want us to come forward? For those who want to take photos, just take it. This time for you to come forward. Please come forward. Some of your friends, they want to take photos of you.
Malo magkami. Baru kita ay, orang di bawah kita ay, sorot. Auto nas paita, osmata de dure. Moto. Kau ni aku sebenarnya nak kau malah di Syria kecil, dah kau. Kau kau ini, kau. Kamu orang, I like your cake.
Pulau, o fai
Kukawa yang berkorban oleh kawan berbiau atau itu dan di mau saya tahu dia tidak pun yang mau yang pilih atau itu hak mandi di kampung itu lah dia Yo, Marie! Too low,
kawan makau si hawa. Pagahog ko at atong dia. At mga omeri aki kono. Kimo ang pagahog ko at atong dia. Kung ko sa mole ya. Very lang. Masawi kaya na mahirap sikunga. Kalau pun di mama ni boleh sila peluang bagi kau kai satu bulan ya kon. Wow sisi kamu, kau ngahalo kita main lagi. Ulang main ya kon. Ulang, cuma alam yo aku merina. Tapi kai dia hari asyik ngambil lagi. Kau ngai kalau mau katakan mau meratua. Lihat ke dia lah. Kaya, pag hindi mo ako ka may raki, sinuto ako lumangay ko walang kahaya yung tiyaw. Kimo ke ho ba ito, talaan kong pinguan, mumya, may kamatahan sa kahoraan. O pinguan ko Cecilia Samuels Vilo, manuma. O masanisan niya hapay, ako magtogog manuma. Ya koi ay melelek pehan imay nawa efekto kung babae na tori imay de faya kung fatomina de ahoy at pagpango kung no pagkatiwa koe kifakamuna paghintan o melelek laki koloke de fakahong at win nautala kong kaokete kung hama Britania faz voyage o ikai ke poto awi helawe ngatu pamoe fala ko koma tu pelupe ko poto hanola kata pamoe kalau anda kami aku fuah hake no na oskor pamoe pero ke poto helawe ngatu ko koma tu pelupe ko poto hanola kanya mo yo melera fakamuna sama mehitanga ko ahoni pues fala pao uang okumi au fiaki ay ngadulaw nima fakamolu aki fuatanga al fakufa kataki eta yaw finei kore pea mohono ngahi mohono katoteu na tui mai api ko api ko baka tao mai pero ngahi me papalangi ko hindi merilat na itui mai apa tui me hala fast moya o fa ke hama he hala ko nyo fa mafana kakato koi ha mo ko sia hatai pea ko ya pe ko o falah ya tu ate ko dolong ko to merelaki ko u fakamuna ko ini aki fakamuna ki ke fakamuna pe ko he para merila ko si lo pe que no ko fakamon ka mamte la te que algo ko fakamuna tapi ai mo ki teki merelaki ko ki to lai tahafe ke fakam ke ka pe mo ho fakamuna và tôi ai coi cái này ta lúc này hồi đi mà cái này cô Elizabeth coi cái này anh mấy ta là gì America cái tụi phải hay cái ta này không hiểu ta làm nào mà ta coi khi mà mấy bé ta cái gì osi coi osi ta là chụp pe nó to pe ai kui con melelaki lahi foto ko to pe ma meleleka ke fai ke ni hatia o kamai mo kui wa mi sila malahia ma kata ipe melelaki kake pemakin ke aku sendiri ke pak ide ya kan ala kama mesti kake tapi ko
Pia me ka la ka tungai ai lo a ia ka mo ani ka ke ka ko. Ya ka taki ko hai ne tau ya te me ko ni pa to a kai ata. Ka tu ya me la mo mai ola. Ka mai ki ni. Bueno, acá Aris. Sí. Malo. Pas semua ya, aku ini kalau kakak tahu ya semua koi. Kita dia koi. Pas semua ya, aku ini.
Yo, halo. Mari, llamado alumno, imagina Okokole yang kufanya katapuna kamata ya wa mahuinga ya kini kata kutaka hokwa akifatomia tuan kakimu ai ke hokwa tuau deli an na eke ko hokku bingoa ko anau aya ilatai ke ya ko ngele mai me maman Tahine talunga ko kalekti kolokain ya naki fanafana ma kalekti ya talama fenofo Australia. Ko ya kapau ke hata hino ke 5. Oke tu ko matahine ni. Oke hela kore ka ave ko tahine talunga. Dan ko ya ni e mafini ko e me tahine bete aya ko mere la ko kolokain. Ko e matamai ko malu kain dan na whakahingoa takataha pēia mō malu koloke junior sidalei malu heana koloke pēia neonga no si malolo atu koe tangata na e anga lelei tangata na e talabo tangata na e loku pēia kātoa e pānau ke kata koko kiai ko tamai pēta Pēia pikai te kata he mapiki mo tamai koe a meri lati koloke ka koe te mau koe whamiri pe mo whae koe a meri lati koloke. Ko le wha, o ku toko taha pene mikitanga koe kui i he whae koe i hoko whae a te ku whae. Pea ta lek mere lopa i tua tai kore. Pe he pōni o kita ke ilo pe te o tui te. I ta whake whae te o maurunga. Pea ta whake tamai te mauraro. Ka he pōni a hine birthday. Te uteka i he whaliki ke te ilo pe kakai i he tū ama. So kolen ke tā hine ko Mary Lucky kolo ke ne mea mai ki lo tonu. Pea ko kole ai peheni ke a koe tā hine Mary Lucky kolo ke humi a te teki o kāreti. Teki naka mea mau, te ke whihau minu sila te hau masiva. Pea ka pau ke whiunga, o ante tā hine taunga o whakatawa te sōpini. Pea te maua. Oleva on mama. Đây cũng là ba hiện lại vậy. Ba lên đây. Oye, oye.
Malo mai tau toi lava he te apini. Iyo. Koe ki whatongia koe ni. Nai toki ilo pe ia he whakamokopuna. He maua mai koe ni Piripilani. Pea Malusi Iya. Kata mo ese tulot mo kata do mayo. Kise ako na. Tama kita lang ata matahu. Kata. Sai. Ke hubanga pene kata ko sa baki. Wa ko ka ke u ko merea. Ko hola ko ai na ko merea ka ko mak merea wa ko ni. Ko pingwa ko meria ping ko. Me fasi moya. Takai fala ki loto lonton ko Waterhouse. Ko pa ko ta hape ni babau o fili ho a ko dia. Katai mi la mi fanau. Con nào ave pe nào to mama mi fare vai kai pe asio e tu na mia pia boy ai he ho ko ni ko fa nau to ko ni ma e pine to ko ta pe a manusi pia kando ko he ai ko ni me ja mai pine kai pe ke fi mari ko lo to pe ke ya haki fa muna ke fai ka manusi me na wa ngati ai ke neo na fetine ta kwa me pa hufanga kai ke pia malusi o kumafu yo kama elepa o mai yo kumafu o right no ya pa tang bo kulo to na neo mai tang bo kulo to ko rock ma na wa tani rock ma tani ke tani ke rock ke to si nếu mà đi si mẹ con cô mà bộ ni ma si cô lo cho phê cái aku hati nas kato tapi sama kita ngat aku ni fanau dia kau sa anau dia kau fanau fefine na tong ke wa te na o mai kai me ata malu be ama ka ko lo to pe fanau ke na ma fa ka fe dia na wang kolo he ko tai no to ala nga malusi si ni o kuna o fu mi pe ya malusi ba ya mi ma kita le ba ya ke mama o ko mi roa ka ko lo to pe ni fa mo ko fa na de ni ke na ma o fa i na o fa ka fe dia ka malusi pe ko ka ke mi lo e ya o ki he ni ko ese ko tu se sine mo mia ko mai ko ni ta ya e fana ha ga to ki lo he si a ke ka hawa ka ke pula mai re ko si ke fai te vai haka ne o ko la ko ka te vai haka ko hi ke na ku a pe e se o man si ya mo ki fai lo ko ne fai de fana ke ni ke si fi a malusi mo ese como que te con e atu o wa ale ka le pa mo ho a ese oi o si ka to anga pe mo ho la mai ke fare kai e itali o tangu to kai fare le ya pe ko tui malusi o si atu pe mo ki mata ke mo o si ke ta iya kok mak te puah ya boy ai la kamai sate patro pe la kamai sate ke amo ka kawa kia ese ke so kamu na pe ai me fa na pe ni he ai me pe we da pa ko ande mua là po phía nào một người cầu bên kia là một người cầu HP kasi một người cầu mà so depende mahal tôi ya tu ya tapi
kahwa koro unga Pipi, balik topi. Ayan. Kau itu aku itu bios apa pemularan ayo kau iya me alele ya saya ofani kau iya kalau mana me amai kau mau kau pun nak hai tahai deh ke mali kapaya hatta hato ni magen mai ke sisi ya betulnya. Oh iya. Mokata. Mereka tadi loloi. Kawa. Kau dia ke tempat dia ke mai dia bapa buat hai kuat. Ade kasih. Oh meu pikeu atau apa aja. Sai. Koi ai kata ke kamu pun natangata mau me aman gede. Oka kita aja kamu punya begini cuma kita kata be. Kau ya. Kata cuma tame asita. Ikare tahi.
Kia. Al mo yang al kia. Babe. Pun kia dong mari. Kami ya. Flecha. Una. Bagi kalung kan pokok. Flecha. Kalung maya bagi family dia boleh nanti kau. Kalau akau pe, mesti dia. Mau ingat apa kau kon buat sia ni. Saya nanti kau mungkin silau kau. Kalau mai mau apa? Kali berfirman aku. Berkalung aku ya, berkalung maya bunga. Ini bangun tuan ini. Saya pun ada sah. Mari. Kamu dipikiran ini, nak beli dengan buaya. Kamu dipikiran dia dikong. Kamu tahu mereka dia. Kamu mau lihat? Apa dia? Apa rumah? Mau bilang pun. Dengan anak dia, mau apa? Mau masuk tahu, untuk diri dan mau Allah. Jadi pun masih keluar, udah penumur, penumur teknik, support penumur dah. Kami masih teknik penumur. Kita masih betul mai. Belum mau masih saya buat. Tahu. Kamu mau cari modal berat, kamu mau baik, ada uang lebih, kamu mari baik, kamu pun baik, ini kayak sih banyak sekoi, itu nomor anak, kayak di Hongau, kalau mau ngomongin kami, Mari. Kopi. Itu Hongau.
Kalau lagi ini pertanyaan tapi kami keluar luar, kita punya luar, ini kita mungkin bagaimana memang mau kerja kau kerja di luar kau kerja, kami anda lepas kaya kerja dulu, kami dia mau. Kalau ini nak mau kaya, kalau kaya nak beli sudah tidak. O pipuka e whamai koe ke o whamponga kua e whamaro i e tapaki ale pā. O whamaro rai ko hiko e rea kamata na kai e kumakura me whampongai a e tapaki a maru. A e ki a whamaro e rea koe o hi i whamponga ko whamaro e tapaki ale pā. Ange ko rea koe o ko mo me ai ko e tamai ale pā, i e tamai ale pā. Ko ta aia i he roto whare o e kua koloa matani, e awai o guna, e me he roto alai maru. E ko te whākia o e whae ka mai a e wha ai o ko ui ai e ia. Kai e hou mai a e motua koe ke whai a whamaro, e ki anō ke whai a whamaro e kua koe, ne o ko roronga a e honi ta koe koe, ka kohi koe tau e kamata mai a e whatongia me kua kure ruru, o whanonga mai ai ke ane kō, haka mai ke koe, e kai ki tau lawa, e whakatihi ia i a o whae o tua, o le whai mai tau tolu, o tau au tia i a e fiaskoe. Te fiaskoe i kua rongona, e tau pia, i e whai e te whine koe i a e owi tau kua, e whataka ki tau tolu, e kai ki whiwai tau amana ki, e mahino tau tau ko tātai. Tau sai o kei hene e tau kuruki mama e whonua, e a whai ai a hono whai, ai ngā ue ka whakawha o e whia koe, pia o koutu ke whawhonga te te whaka e wha. Me raki o mau whiwhia, e mau tanu te hia koe, o wero ko tau me, whaos tēni ka whakarak mo koe, i e koe, ka mau kakawat,
maule ye feito fai ia fo tua tene ka mauro mau pia ye ka doa mai pe mai no pito ai tala mo fua ko ke fai me pa dua ta mo nei tanga ai ke mau ho toa ai ma fai amaru kai ke wao ke fa taua pia ko maro e panga ta ko polo ko fora ai ta wa ma ko e fa mai no ai ko fo do ai tanga ta ko fa ko ia do ai te hene te ko fa maro ai e ke fa to ia to ho la ma ho mo kau mai ke tau whaka to ngai whanongira ka tope. Whamaro la hia tas. Ko e mea wai mei tōma. Mo wiro tas koe kure e koe hini tōma. Kau whanga nā hau mo mea ki tōma koe kure no e koe hini e kūkone. Nā wana ke ne whoka mai mora whamiri ke ko ruan hoka toa e whai whanongira. Whamaro la hia i me pote mani ka maa e tā rea e ki. Kai ke tau o whai pote mani. Kai ke kuri te uma mea ni koe e tā mato me e ho whai whanongira mo hoki whanau. Whamaro la hea tani koe. Te whamaro ke o whamiri kātoa. Ki e rea koni ke whamaro ia ngā honga ia pi. Me raki mau kau whataha ku te ta ma honga. Kau maa mai whea. Ta moe toe mai whanau e o whanahea tani koe ta mu lea. Katawaran kai aha kau maa tuku he koe koe. Nea o whanua hola ki a. A ko hanga o puni e whatongia ki a. Koe o whanahea. Katawaran e o tua maa whapi. Kene tere kake ma whanonga e. Kamana ke tau koke e koe. E tū ke tau hao i ai. E o whae o toa. A mama ai ho tau mai whatongia. E ria e pahau. O te eini whamiri o mere. I ta ngangaro e hostea. Koe kape tiwa. Koe ai kamata anga. Koe uho. Koe whanau tamau tau rere e ako. Hea tau maa kuwe kokoi. Kuka tātai. A hok mo ina mo. O whanau tira tesa. I koe tau mera whanau. Au mai hoa. Mo te purekaki o e maa oro ki wai. Rewa rewa pāpau tau. Aro. Aro a ki a se reua. Pai ai o rea o mai pai a mo pai. Kau kami bagi dan bertemu. Kalau tas kata kau boleh pe kai kau kata kita tahu dia kau ini apa ini. Yang kata ini tahu ngah kata ini birthday dia. Pe a pengangi lau foto a ngahi dalam boleh kita tahu ngah. Terus kau foto ai ada ko boleh. Oh iya tu. Mufua ke whakapare. Mufua whakapare. Paro. Mari. Saya sudah tahu. Lúc nãy người ta nói ở xịt cho cái cả. We
Baru boleh tahu apa sih? Kalau mulai ada apa kalau boleh kau yang kalau sudah kau ya, kau boleh kaitkan di ya kasar untuk di dalam mayor ini. Ya. Boleh beli normal atau beli di dalam apa atau beli di sana. Katu semua di Muhammad di Yamani. Boleh, awak tu ang hak kali ambil lagi. Nah,
fai haki whare ale whaos kono whangangi o taua taha rewela ko uroka pake o whawa ko taha rewela ko hingoa mo kumawa ki au ko ui mai whea te rita miki ka o whaka aasi kono matanga Pea, o koe kama ko te hina ko lahe, kono rukua ko o tu hou, mui lo ki puroto. O ka ke te. Rela, wau o mare ke lea. Ka koho unadula, e u wha pe ki tahi. Ko e tau tahi. Nea mwe u ka alo tu mele la. Ka kau kore pe, ke tari pe. E kua ufukia ko limpu he au. Pea kapau te umalanga au, ke loa pe umalanga. Pea kapau te uilupia pe mua. Ka kau mananu ke he ta anoa, ki he taimi na alo ia e whamo ui. A se kumi a kaumaki ki he wheitu na alo ia e whakaui. I taimi na uongo nai a i taimi na se kumi me kaumaki na nau whela ke nau mau whaki mea ofu ke nau hae ke nau hu o whaki ki whakaui ke nau mea ofu ka goi ki kore a tupena nau whanau ka nau kawai mai mai ko fa ke me ai o ke asi hake ha hulari alo ke ki feitu eta ma o hulari la ia ha wow ke ga ka kai e pa berila anaspa aku mo o ko ra berila kada di mai o hu ai tek ora koe mea ofa pena o kua ha i tola ka ha whai aga hau whai teri pena mo i tu ala whai aga hau holo ala mo i loa i koe kaurunga ai na os au ka tona no koe ka kai kolo peo ke nofa o sio kai kolo Orang que sabe, tá? E vai foi fácil. Hala tá o fala lá no alfa. Boa vai bola aí, bola tá aí. Sim. Uno.
Malo pula mati lagi, malo ada orang malo kopi ni, kerja aku buat kalau buluan kamu ibu apa lawan mai ya tahu oh pasti tahu kita mau apa yang mau Christmas Devia o tao ko o mo funo nga buya kung sa patin rat mo no wat ko maro o maro na ko ke no ko mo ko so ne mari ko ni ana mo house ya ko ni ko kon ko no ma ko so maro Dua mahal ko ingat ko tayo betul mai mau fifia ye pohon. Tuma be mau fifia ye pohon ko ingat ko ofa hawa. Ofa iki he kana ko ni mere. Si pohon ta o ta o fana ta mo pakai fana. Iya. Kalau lo kita mau buat kau nanti, kau ingat be, kau ni offer kita. Oh ni. Siapa? Mau kau ingat kau matu. Lihat kira kau nak ni. Kau main kira kau ni. Kau mau kita kau. Kau ingat lo kau hanya kau main. Itu tahu ngofung mata kau ni. Iya. Ia bea mau ilo bau. Koe a fiona te ke fononga mai ka una. O leo. Koe mau lotu mau tokamu ye po ni. Te ke tapu ki na ka una ni. Ia. Ka ke tau ki te ho ta ho ko mai. O tau te mau a tai fi fi. O leo. Tapu ki na e si o ma tu. Ia. Kama e tongan. Mga ito na family. Kinaw ilo fababaw. Kabaw na dai ke afiona. Kaya dia fifia ke. Mo famalwat. Si kau tang ai ki mo fa kau dawai tu no yeni po. Iya. Ki mo fa de mau fifia mo mau fa de sio. Yo tau ni fai ke family. Tabi ki na ana to mo ka to po ni. Iya. O mau matu mehenda mau ilo bau. Ako mau tau hia si owa. O wikai te mau masino. Hai aki mau ako famo ho no. Ka te he te mau fifia ai. Ya pais ko ala ka mau famo. Eneni. Ka pe preso ta ko si su klasi o fa mai. No so he ala mani. Mani. Tu amo se mo fa. E poni ki ma famo ia. O tau hi ma do. Ya agora ele moe fa muito pouco ele quatro faz com algo não é alô malo bingo malo e kakak ini mana dia mau bono supaya kita tahu itu apa dia halo tak ada big dia sila kilo dia kau
Bye.